Nova arena sezona u Plants vs Zombies 2 je konačno stigla i sa tom sezonom je stigla najnovija biljka The Blazing Knight. U ovom videu će prelazimo preko novu arenu sezonu, najnoviju biljku i neke strategije da vam pomognu u ovu arenu sezonu. Zato što ova arena sezona ne daje nam mnogo sunca, dakle ove strategije su vjerovatno najbolje. Osim ako levelujete biljke, onda... Ali ja ne levujem biljke, levovanje je glupa stvar što ne pripada Plants vs Zombies 2, ali jevi. Prvo će prođemo preko najnoviju biljku u Plants vs Zombies 2. The Blazing Knight košta preko Blazing Knight je najnovija biljka u Plants vs Zombies 2. Izašla je veoma skoro, ali bila je u Early Access, dakle nije bila dostupna u areni. Sad nova arena sezona je stigla What the fuck? What the fuck? Plan to the... Čekaj, koji kurac? Plan to the week je pišute! I kako Blazing Knight je najnovija biljka u Plants vs Zombies 2. Košta 30 sunca i kada se zombie približi na Blazing Knighta, on će samog sebe da zapali. Će raditi negdje oko 20-30 damage na zombija koja se približi i onda će isto postati invincible. Dakle, ne može ga ništa ubije. Dobar balancing. I posle nekih 8-9 sekundi on će se pretvoriti u konja i da trči naprijed. I on će toliko jako da radi damage da može dobije Gargantuara na samo level 1. Isto može da menja stranu slično kao konj u šah. Ovo je jedna veoma jaka biljka, dakle otključujete je sada u areni. Kada već pričamo o areni, ajde će priđemo na arenu. Arena sport, ali ako ima biljke, jej! Crvena zvezda Partizan. Najnovija arena sezona je The Blazing Knight Tournament. Ovdje možda uključaš The Blazing Knight. Wow, toliko nisam već pričao pre 2 sekunde, ali kao god. I ako se pitate kako travnjak izgleda za ovu sezonu u areni, evo kako izgleda. Iskreno ništa posebno. I u ovoj arenoj sezoni, to jest ovaj tournament, da u areni ima nekih manjih tournamenta, dakle ova bonus biljka za ovaj tournament je The Blazing Knight. Sljedeća je Fire Pea Shooter i poslije toga je Booster Rama, gdje su sve biljke boostovane sa njihov plant food odmah otključene, što je veoma korisno. I zbog nekog razloga ova arena sezona nam samo daje 2300 sunca, mnogo malo, ali sreće mu ima jedna veoma jaka strategija koju može iskoristiti za ovu arenu sezonu. Ta strategija je Free Peter, Pea Vine, Torchwood, Appeasement i Solar Sage. Ali ako nemate Solar Sage, Rue Barbarian je isto dobra zamena. Ako nemate ni Rue Barbariana, Cherry Bomba je isto dobra zamena. I to je to za ovaj video. Ako ovaj video bi bio pomoćen, dajte like i subscribe i vidimo se sljedeći put. Vjerovatno sad u short koji ću pravimo Boom Beach. Samo zavisi koji završim prvi.